fantu talafo i le nei tae au si mea lau whaafonga Talala Radio Samoa. O le ama whaiona vawe whaia tui o le COVID mo i lātou e mo o mia le malanga i atunu umamau, mo mana o ngā whaapitoa. O le ua whaasolo tui mo i lātou ngā lulua i tua oi mo lātou a inga. Ma a mai au le a whaaso o i loa le au whai ngā luenga o tā ua o frontline workers, ma tangata e maa walunga le tūlanga la matia i le COVID. Ma ua whaatūlanga mai i le atunu o lau tele, e whaato a mata whaio lātou tui i le māsino i ulai. Peitai, o le asana nafi le ana whai le whai unga le malo, o le a iai le whaatangana mo i lātou e mo o mia le tu ua le atunuu, ai ele i o i le aso tolu se fulu maletasio au kuso, e mawhaiona vawe whaio lātou tui o COVID, ma e le o mawhaiona sau whangai i lātou whaato a tau nuu mai atunu i fafo, tu samsaunoanga le Minister COVID Chris Hipkins. O ai inga lo tali ai le vawe whaio tui, mua, mo o mia le malanga i wa aise tasi o lo a inga va vala lata, po le immediate family, e le o toe umi se taimi e soifuai. Lua, mo o mia tonga fitinga tau soifua maloloina, e le o mawhaiona mawai to tono ni usila, ma le tolu, o lo malanga i wa aise tasi o lo a inga wa ta ua dependence. O lo sawai fo i lea whaatangana tu unga, e mawhaiona whai malanga i lato i ngā luenga wha le malo. O le nei whaatangana, to e wha manatu le minister, e le mawhaiona luai se tasi e malanga mo ta whaonga. O lao te lenga o le nei whai unga, o le a maua mai i aso i luma, ma e a matatatala le awa noa mo ta alosanga i le aso lulu o le vai aso a sau. Ua whaaluaina nei le periota e tata wai tangata toe foi mai i New Zealand ona no nofo i totono o le atunuu. Whaato ato e mawhaiona o ese atu. I le taimi nei mo so o se tangata City Seni pe nofo mau New Zealand toe foi mai ai ele i nei talu mai au kuso se fulu tasi luafe lua se fulu. Ele o totongia le tau e whaanofo ese ai pe a nofo i New Zealand mo le iwa se fulu aso. Pe tae, o le whai unga le malo o iei nei o le ua whaaluaina. Ma ua tata wai ona nofo i New Zealand le se lau walu se fulu aso e tu sama wha amau ninga malim tanga luenga bisnisi mga luenga le olo ngā wha manofuanga wha anofo i sea. O le toi wha opopo nei aso o le a mata wha amamalu mai le ulwa i aso uni o le tausanga nei. O le so le walo i aile si itanga o totongi e wha anofo i sea i lato e o mai i visa le tu mau po temporary visas. O le tasile minute te aile sifulu lua al vaveao nei, le ana amata wha amamalu ai le si itanga. Ai mo i lātou e ulu fale mai i New Zealand o pāanga, whānau lalo le taisfulu walu tausanga, tangata whai ngā luenga i le soifua māloloina. Ai olo ono nofo whaatasi le poto e tasi, ma le tangata City Seni whaapia olo na to o lua po o le matua foi. Olo iai lava lewa noa e anga wa ai le taupa u le ana iai mua ai ele i whaiele si itanga i le so. Peita ai ale ai, ta tauna totongi le 5 se lau luas fulutala, mo le tangata mua. Whaopopo le isi lua awhia iwa se lau iwa se fulutala, mo le isi tangata matua whaopopo, ai awhia ono se lau se fulutala, mo le tamaititi whaopopo. Ta wailam tanga luenga o pisinisi mga luenga, o le nei suinga o le awhia soani no fuanga o whaanofo e sei tangata taunu mai. Ma olo mawhai foi ona ilo tala sanga tu inatu, e solo e se ai nei pei meni mo i lātou e wha le tonu tūlanga tau tupe, wha pēr mana o ngā whaapitoa. Ale ai, o lo maua lewa noa e whetu una iai le totongi ino nei pei meni. Whai tau se lau i lātou na tu ua ni usila mo tā whaonga, e ui le whautuanga e aua le wheo ai. O le aso luas fulo mate o le tausanga tā aluai, na amata whautua inai i lunga wa upenga o lo sa wai whautuanga le malo, e aua le wheo ai. Peita i wha maumaunga, silia ma le wha se lau i lātou wa mai a whaia lātou malanga to e fo i mai i to tonu o le tausanga. I lona o te lenga ma le vaenga o wha maumaunga, e tusa ma le se fulu afe na tu ua le atunu uma to e fo i mai. Fas fulu whapa sene na sia a inga mau e tusa wha mtalanga na wha atumu i lunga o le pepa wha atumu aile i tu ua malai wa alele. Luas fulu tolu pasene na malanga mo ngā luenga, ma le tolu pasene na malanga mo tā whaonga. O le tolu pasene lea e tusa malsilia ma le whase lau tangata na whaamawina le tolu sfulu maltasi Januari le tausanga nei. Ma o le toa telo i lātou na whai malanga le isaina, Ausitalia, le atu kuki, ma Amerika. I to tonu lava le masino te sema ma Januari e tusa ma le fitu se fulu ma le 5 le au tā whawhao na whai malanga i Ausitalia. Sau noai mal Minister COVID Chris Hipkins o no fuanga wha anofo esea. Ele i whaia mo i lātou nei e whiwa i mo tā whaonga. Mai whainga tā tele o nei loa le toa telo i lātou o lo whaia. Whai loa i le Minister, ua wa aile mā loe toa i ilo le system e tau fiai a wa o tupe a tangata totongi la fonga le o lo wha aluina e wha alawa i le totongi no no fuanga o lo o mai le au tā whawhao. Wha anofo esea ai. Tala mule mule le tae ao,
Pasia le pale mene livi mo tina mata ito o lua no nofo i le fale i taimi e whanau mai ele pepe wa maliu po ua whawhano foi. Tō lua so livi wa tā ua bereavement leave, ua pasia nei lona whaatu la whanoina, ma ele ngata i mātua e ui nei taimi whaingatā, ai whapea mātua na wha moe moe e vai tamaina. O se suingo le ale tau wha o ngā ai livi mo aso mai o i lato nei. Tala nol tai au manuel nei aso.